ang CR. Tienen buroo. ¿Por qué, man? Kaya apenas yo abrí el puerta para mí, solo él lo está abriendo. Chungo bus! Chungo bus! Chungo bus! Hemos galit ang miyan ng presidente? ¿Qué le pasa contigo? Y enrit conmigo adentro na library. Este hombre, your honor. Mucha gente na library na vos grita. Nuaya, kay pakilaya man. Chiniyak karatula taablang. Silence, please. Parang poor ba kita? ¿Por qué man, anak? Daddy mo yung classmate, ten nuevo auto. Nan-abroad sila, kita hindi. Anak, hindi kita poor. 3 lang kita. Eto, iyo, pati si Mamang. Uy! Bueno, yabos! Kaya salva po de po amiga na kadiya sir kay manlumos. Problema lang, ng suicide rin na kasillas. No hay dok. Ya sige ko nilalalay para sa ka.